Wala ba gini ron? Tapos bisag sakyan pati kag napo. Buhi di. Gigi. So siguro spicy hotdog. Ngano po? Apa ba? Uy, unsa man ni oy? Apa na yun? Mo ni gitawag guys nga Musuda ron sa lungag ron. octopus guys. Octopus yun. Ano guys? Basic spicy hotdog. Nara guys, kasag guys. Ano guys? Nara. Bebe. Francis Petrin. Tubot na eh. Matandok mo boro tinang kita. I love you too much. Ay, ito. Di mo na susuga. Suka layo ba eh? Naunsa? Kalayo naman yung mata. Guys, suka-suka guys. Wait for me. Hindi na pa siyang matay. Kita mo ganit chicks yan. Tangeng! Di mo na maibot. Tara. Dako ka ba? Sama ka dako sa... Gudman ako siya. Pa, ako ng simot. Asos! Anad ako na masakitan. Rubyaan. Rubyaan? Wala pa kananad. Ligid. Guys, malaki guys, malaki. Kugtong guys, kugtong. First throw. First mo. Ana. Idulit second throw. Dulit. Intro. Third throw. Imo yun idulit ayo. Dagan. Sunod imo yun na idulit. Ikaw kinalasan. Imo yun na tira. Kaya imo na natilapan gumoy. Dagan. Ayay, wak man na-record. Ala, balik ka. Na-record. Mga kamkaw na. Guys, katogon guys oh. Cute. Nanaunsa naman nagkatogon. Ano na guys oh. So may tawag ganing itong panihapon sa itong panang gabi. Higop. Ketug. Wala na guys, tugol kaon. Punot.